Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillah ma sya'allah la quwwata illa billah. Ma sya'allah kullu nikmatin minallah. Masya Allah al khair kulluhu biadillah. Masya Allah la yasrifus su'a illallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah warikada sitina jai pamulur sisi arajan nepung Allah Ta'ala. Ini warikada alhamdulillah tungke lolongi papi nyamang angkai si mata ipamulu kupung Allah Ta'ala. Magai yurupung Allah Ta'ala denang kanapa aja mengurangi pamasina papinya menelur di mana gangkana untuk pengulo ya syukur ketaat terima kasih tak. Salah satunya adalah mengucapkan kalimat ini, kalimat alhamdulillah, kalimat yang pertama kali diucapkan oleh manusia pertama di dunia, alena Nabi Adam alaihi salam. Itulah sebabnya kalimat alhamdulillah ini mata andelada angkena. Maka dia Nabi tak angkat dua kalimat, kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan. Angkat dua wirikada maka ringan ipau, maka gampang yetekan niki angkena nilainya kupung Allah Ta'ala maka tanah agero subhanallah walhamdulillah. Ini kalimat subhanallah alhamdulillah luar biasa apalanna angka dari sisi kupung Allah Ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah. Selanjutnya mari kita kirimkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kasi mata jallo kangi laleng ieu wadingi ipu salamakeun lino, ipu salamakeun materi akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kesempatan ini ya meloe ya pengular kemanang ia dari itu peningkatan pelaksanaan sholat. Yeru dari ketemu bicara sempajang jama-jama tamana kewajiban tak iku makadeki kewajiban berarti icalang kinariko deni pego. Jadi ini gini yang kata dina sempajang lecale itu mati itu magi nasabah kewajiban. Kewajiban sinina yasang itu kewajiban upana dini pego itu ada konsekuensinya. Makanya perlu ini mana ki hadir dari ko waktu masih sekolah yeru pure masih sekolah arak ro yeru pure pak guru masih sekolah arak pura mana tu suruh mapalai area sewaji nari kuri pegoi lolongi apalan
nari ko dini pego lolongi pacalang. Aga yang haram nari ko pegoi lolongi dosa. Nari ko dini pego lolongi apalan. Aga yang sunnah nari ko pegoi lolongi apalan. Nari ko dini pego dina berigaga. Aga yang makarro nari ko pegoi dina berigaga. Nari ko tinggalkan lolongi apalan. Aga yang mubah dini pegoi dekai lolongan. Nah, iri asam mubah. Pura mana tu na pala anak tak? Ye. Dia mesti aku di malu ini. Jadi sini na tu pura masih kolara pura mana? Maka kita tanamkan kepada anak itu bahwa kata-kata wajib itu mesti tertanam di dalam hatinya. Wajib kima puasa. Berarti dari kode itu mah puasa. Lolongi pacalan. Yeah. Wajib ki masaka. Berarti dari kota masaka lolongi pacalan. Zaman ini muliakan Allah. Yero sampajangi yang kita selalu lakukan ini meloi pene pakanjaki. Istilah saya itu meningkatkan untuk semakin menyempurnakan. Yeah. Saya pribadi selalu kak belajar. Dia pajana mak guru itu tentang sholat. Magi ini modal tak. Makanya sebelum kita sholat meloki petunjuk, meloki pamasi pulih di pengalatan. Jadi setiap meloki masam pajang eloki pamasi ku pengalatan. Aga sabana supaya sampai nyatai pene makannya pene sukui yena tu pas sabarna tungka melangkahkan kaki masuk di masjid aga yelo ku pengalatan tapalamu rodi nade kota make masjid ya palamu rod elo dongan na waratonoki gurutta sasmali okoro sadi wa maklupo koro ya aku dibaca Allahumma ftahli abwaba rahmatika tapala lalu ya setiap masih di masjid tak baca lalu ya itu tuntunan ya dengan kaki kanan masuk di masjid baca itu Allahumma ftahli abwaba rahmatika puang tabukarnga babana pamasita. Kata-kata pamasi itu yang kita selalu berharap supaya dari kutama sempaja angka pamasi nalingi pengalatala. Yeah. Nasabat dina sinin natawe lolongi pamasi ilalana sempajanya yelo meloki mita butina angka tahu mas sempajang deni masai meloki pitaki angka to si mata mas sempaja tapi iro sempajana makomero yeah. Makomero dengaga peningkatana pas sempajang tapi napoji mopi magosip bati sempajang nih depa nanca di pamase depa pas sempajang tapi maceko-ceko pas sempajang napoji mapange-wange pas sempajang biasa mau penala gagana tahu pas sempajang tapi mega bacina orang yang seperti ini depa nanca di pamase oko sempajang. Ayana selalu kita mintain topura mas sempajang ternyata mega kegunana nania pamase nawaringi pungalatala ketika kita sholat. Yang kedua nariko tomelo tama ku masjid
Pertoni kurang Tas Ismail. Mereka nanti saya carikan formatnya bagaimana lah. Melo kama tu moki koro suruh moki koro saliwang. Niat itikaf. Jadi setiap tamak ke masjid ye pura ki mania ke sana niat itikaf. Niat itikaf. Tak tambah nilainya tudat ye. Namun dengan ke pegau. Apalagi dari kemarin kali kita ni. Nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Magampang mo to ero. Jadi setiap tamu ki ke masjid mana ki nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Wakata iktikaf. Nah karena pungalah ta'ala. Nigi to mannya iktikaf tamu ke masjid mapamulat tamana masjid si mata angkero apalah iktikaf nololongan pena meta ke masjid tudat togi ha mengaji togi ha si mata angkero malari soloro apalah iktikaf nololongan. Jadi nanti saya format itu bagaimana lah caranya koro manasa taita supaya manasa taita ya manasa taita koro pas masuk di masjid langsung taita. Jadi makanya tukung ka baca tapi langsung taita ya contoh tabe ide oko bolata nari komelo ki tapi langsung taita koro doa bangun tidur. Jadi sapa ki ronroan pas dingin langsung taita. Angka maka taruki kubalata makaro. Pas dingin langsung taita. Doa bangun tidur. Supaya aja dia lupai. Melo ki matinro angka kuro taruki pas melo ki matinro langsung taita. Doa sebelum tidur. Magi nang kata roki makaro yoki yero ini rupa tawaye angka mito sifata angka sifat aslita tesamer sifat aslita magampangi takalupa sifat asli itu magampa takalupa. Jadi kuang kata takalupa sifat nama tahu itu makanya diingatkan iparingerang ini. Salah satu caranya mengingatkan diri kita yoki. Nah, kan itu okoro mulai kapan demi taitai doa ketika berwudu. Biasa mau taita kau ikut taita berarti perlu oleh kacamata. Asal lepur ki majene atau matengangi majene tatanga iro. Oh, iya ku pale mani loki majene angka pale baca doa sebelum berwudu. Matengangi majene angka si baca purki majene lengkap mana kor. Demi itu tai. Ya. Iro waktu naka guru taro guru ta boleh Makassar acara makwe. Makanja tuh nasi baca ye dekaya guru tak makanja. Makanja sana ye angka dilengkapi doa wudu kaye makanja. Makanja nasi. Ye. Ukur majene. Mita kuro tatoro tanga-tangai kanja tuh nasi ye. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi melo matu yoki koro supaya aja tak lupai doa sebelum masjid angkana kemudian niat iktikaf mage melo ki pencengi nilai ye sudah tak melo pencengi yang kena nilainya yeah. Jadi selama kita duduk itu dinilai iktikaf
Itu napa tu ke tu nabi tak. Ya. Masuk si kimatu ke masjid yang kana. Aku melok ke masuk kana. Angkasir. Siapa tahu de tita yang kana aga je taruh ke Quran. Doa ye. Ini ya sengaja doa keluar masjid. Kare. Telu babang ke mana taruh ke. Jadi siapa tahu dia aga je taruh ke ya kana. Ini ya sengaja doa keluar masjid. Ya. Doa keluar masjid. Allahumma ghafirli dzunubi waftahli abwaaba fadlika. Ya. Abwaaba fadl. Jadi masuki boleh ke masjid dengan kaki kiri membaca ini. Yelawiri pungala taala sari komengi nabukarangi babanna dalek tak. Jadi boleh ke masjid yelawi babanna dalek yelaw. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, ya. Narik kota ke masjid dena wadi langsung tu datang dena wadi magai menghormati masjid. Ina tu nang kayasa sempadan papa karaja masjid yang kamu biasa aku tanangiro aga pengupunan. Nah, itu dari kuma bicara pengupuki angka tu manca jemito ni langgana ngiro langgana meto ero upana sampaja sunnah biasa mo langgana Fatihah kuliah Fatihah kul wallahu langgana ngiro mas sampaja papa kerja masjid ki Fatihah kuliah Fatihah wallahu mas sampaja sunnah pas sepi waktu ki gibasana na ya yolona subuh mondrinna subuh yolona loro mondrinna loro yolona sara yolona maghribi mondrinna maghribi yolona isya mondrinna isya age pengupuran ya ro kuliah kulwallahu ya kecuali subuh kecuali subuh iku subuh tu angka pengupuran khusus aga pengumpul dari kesempatan sunnah subuh Fatihah alam nasyarah Fatihah alam tara kaifa ayo pengumpulan semuanya alam-alam Fatihah alam nasyarah Fatihah alam tara kaifa ayo pengumpulan dari kesempatan sunnah subuh nigi kita ma pengupurangi dari kemasa baca sunnah subuh ifa belaiwi polariku pedi utue jadi tabi di mana Pak berjamaah nareko nakan ni lah sapat diutu nareko nakan ni lah sapat diutu tabaca ye nareko kemasa baca sunnah subuh Fatihah alam nasyarah Fatihah alam tarakaifa. Ya, jadi tali pengupuir. Ya. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya, untuk pasukui sempajata beberapa masjid ini yero waktu naroloriolo waktu tahun 90-an ayo ngeray waktu tahun 90-an wita jaramu pepegoy sisa nama keke masuk tahun 2020-an megana pengurus masjid petugas sara mengeluh mega tepegoy oko masjid tadi alhamdulillah dia na mega ya kita orang imatu mega tepegoy ya kita orang asabangka na masjid witero wai sangat prihatin yero ya kita nariko kacio-cioi ya kita orang nariko kacio-cioi aga yero nariko puri mambere salang langsung maga jasa naruh langsung na selon rona ya langsung na selon rona nariko puri mambere salang puri yero madeni
Angka masiji wita, sangat prihatin ini. Yang dulunya dan akaro, tapi maka kemegana. Jadi mudah-mudahan masih kita bertahan di masih kita supaya dari kopur ki memberi selang aja kagak kedo. Magai angka meloi baca, dan itu sikir tuntunan Nabi itu. Aga je meloi baca dari kutubur mas sempajan nomor sidi melo ki istighfar. Melo toba. Setiap pura ki mas sempajan melo toba ki. Kasih biasa makutana. Magi na to melo toba dari kupur ki mas sempajan. Magi to melo toba. Magi na tanya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Tanya iri baca tanya alhamdulillah. Aga pale. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Magi na to istighfar dari kutubur mas sempajan. Kembali tadi ini kembali. Melo kiro sampajata nai. Nasa melo ki suku, melo ki makanya siapa tahu yang sampajata puri pegoro ternyata makumani kesi melo tepas suku ini kia angka mopa de pada suku kedo-kedona, de pada suku baca-bacana, de pada suku ero paringarana ro. Meloki dengan istighfar ini itu menutupi ya supaya si mata angke matu sampajata yang selanjutnya wadingi pede makanja ya. Jadi seperti itu yiku patta saupu ditambah-tambah siro iku patta saupu narik ku mak bersalani mak bersalani lokana maka mane ni langsung kenyata mane kikoro wakat temesu poler sampaja subuhe mutama ko sampaja loroe nariko mabersalangi jadi assalamualaikum warahmatullah ke kanan mania wakat temesu poler ko sampaja loroe oko tama sampaja asarai wakat temesu poler sampaja maghribi tama ko sampaja isai wakat temesu poler sampaja isai tama ko sampaja subuh. Magi atau mania makaro supaya siapa tahu matu yero okko kiro matur dari kutupur mas sampaja mate ki nariko mate ki na pura ki mania makaro pura ki mania mate ki okko sampajata sana mate ki okko sampajata yene ya sange sampajata petu sana sampajata petu magi nasabak pura memani mania untuk sampaja selanjutnya riwatuna pura pegau sampaja silenerangi. Jadi aja tak lagi-lagi ngi supaya meningkai pelaksana sampajata. Yaitu si kuma bersalangi lo kiri, bersalang kiri, itu biasa kan apa guru tak sebelum menyapu muka asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Biasa baca tengok guru. Iya, dari kuma bersalangi lo kiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Agapi mele pekon dari kutupur masam pajang. Jadi istighfar. Yang kedua yang dari itu yang japalak mana nih? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapal mana nih? Tabe
tapahangi aga nilenna ye aga nilenna angka dana nabi ta nigi to baca ye tungka purma sampanya tungka purma sampanya maka ipendre pangkana pole ri pungalatan ye nareko ke 10 tak baca na ye ke 10 maka 10 tingkat na pendre pangkat ta pungalatan 10 dosa tak nalolo pungalatan ye angka maka ada 100 dosa tak nalolo pungalatan. Jadi setiap kita membaca ini kepala angka na ye supaya tertanam dalam hati kita ya. Agapi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Jamaah yang dimuliakan Allah, perlu doa sikiri elodato ya. Selanjutnya membaca Fatihah. Mega si kompelengi. Maka dai yero nari koto baca Fatihah no kubur masam pajangi. Dega gak sana. Dega gak rasa di sana. Tobu baca Fatihah nari koto pura masam pajang. Yero to powi makaro nali tumpukulunna. Iya. Itu nari koto pura masam pajang bebas ki. Aga ki melo sikirita. Iya. Ada tuntunan dari Nabi, wending ditambahi. Nah, sabah selesai ini masam pajang. Iya midena wending tambah itu nariko sempajang. Kapura nih mah selesai ini. Itu dari kepelaksanaan salat upano purnima beresalang selesai ini. Dari kota masih kiri edelo tanah. Cuma angka si kiri memang tuntunan dari Nabi angka ya naya. Kemudian to baca Fatihah. Magina to baca Fatihah. Ya naya. Ya naya melo jelaskan ya. Maka yero Fatihah tisamurangkan Fatihah. Yero Fatihero yeno romancaji isena korangi ye isena korangi jadi sininna tu angke ko korangi angke tatampo ko suratul Fatihah jadi nigi to baca suratul Fatihah pada nariko na baca mana ngi na baca mana korangi angkana itu. Jadi yang nariko saya pribadi nariko wisasir maka dewi. Nariko baca Fatihah. I baca mana isinya kurangi. Weh, kadeka denoding tinggalkan ya denoding tinggalkan. Nah sabab magampang mo angka maka de marjing ibaca ya nariko tupur masa baca. Weh, liwar rajin dibaca itu Fatihah. Makin nama rajin dewa apa lagi? Dewa pagagas di makwaru. Jadi membaca Fatihah setelah sholat ini de nama rejing magampalanda kemudian angka luar biasa. Ya, angka luar biasa. Ini namanya katir. Ya, membaca Fatihah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yesiro Fatihah tiga simon risana Oko bismillahirrahmanirrahim ya Oko bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu dari kata bismillah situ ngana bismillahirrahmanirrahim yena tu manca itu intisari Oko sinin naisana kurang. Wah luar biasa sih. Makanya nariko agi melo tapa mulai aja lalu talupair mak bismillah ki ye maka de nabi ta kullu zi balik la yabda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta tungka angka go penting nadena pamulai bismillah mapat tu boleh ko barakai
meloki mandre, meloki minum, meloki mapamula. Agi meli pamulai. Aja lalu talupi membaca bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah. Ya. Minimal bismillah. Minimal itu bismillah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, nariko angka to melo magere. Agi melo gere. Nade napoy makada bismillah. Bakke sana itu. Bakke. Ya. Jadi tingerang dia. Siapa tahu angka mano. Melo gere magampala do tu bacana. Aga bacana bismillah. Bismillah. Aga pimele pegau. Legere tar matar pisota patu dua urana. Patu dua urana. Dua urana patu matar pisota. Bismillah. Halalani Andre. Halalani Andre. Tapi oko si moro masalah. Masalah ya. Yerna rekop ipo bismillah musti angka sadata. Deno di bici-bici deno ding. Nari ko kata magere ma bici-bici mi degai pandapau. Dena sagerena itu. Dena sagerena. Jadi purnya ulolongan ngero kedekai dena sagerena ya. Magi dena kedo timuna. Dena kedo timuna. Kai dena sagerena ya. Purna mita makaro. Dege mo ulolongan oko pasai. Oko pasai. Magere aga sanero. Manuk potongi. Ayam potong. Dia kan apa? Mama ko bawa mi. Kai bakken aja. Dia kan apa? Angkatnya rumah curi tamatoi. Angkata pangali magere matoi. Nebo mato ada ya ro. Pangali magere matoi. Kai dene segerene ya. Musti angka sadda. Mesu sadata. Minimal ini mengkali bismillah. Ya. Jamaah yang dimulakan Allah, jadi inti sirine ya. Bismillah. Selanjutnya, nareko purki baca aja lalu tak lupa ya. Tungka purki mas sempajang, maka tapasi sambung ero. Fatihah dengan ayatul kursi. Ayatul kursi. Ini ayatul kursi. Narik koto pura mas sempajang itu ada tuntunan. Ada tuntunan Nabi. Akan asal Nabi tak. Nigi to baca ayatul kursi. Narik koto pura mas sempajang. Akan asal Nabi tak. Cid di mani pallawangan na natama surga. Cid di mani pallawangan natama surga. Aga bani? Amate ngamani pallawangan na natama surga. Jaminan Nabi tanya. Narikuan kata setiap purma sampajang membaca ayatul kursi. Ya. Maka ni rupanya dari kota purma sampajang langsung puran ma beresalang medena. Maka dikemakir. Nah. Yene melo ipakanjaki dia. Setiap purki mas sempajang aja lalu ta'alfa. Baca-baca ya. Baca-baca ya. Membaca ayatul kursi. Deni risaye. Siapa tahu purata mau tu mas sempajang ni angka si jamaah mate. Kada ni risang. Deni risang kada ni kasi to mate ya. Ya. Itu biasa mak depu-depu ni akadeka Yerusalem monro ka ko tete aja siaga ni petugas sarak tamate ai megal ada nih megal ada petugas sarak tamate lebih dari 20 kapan di megal ngara si matur tabe ipareng-reng mana nih pareng-reng mana nih parengan tentang kematian ini makanya makade gurte nigi to melo makan jalan da sampajana nigi to megalan melo ada makan jalan sampajana
nari kutomelo mas sempajang taton ni okon ras sempajang ta taton ko sudian ata melon mas sempajang ingerang matengengi tingerang matengengi weh si botok mati kak matu yang dari kupura kak mas sempajang pasti makannya sempajata pasti itu pasti makannya sempajata maka yang ngerang matengengi weh ini sempajat terakhirku ya sempajat pacapurni matu dari kupura kak mas sempajang mati nak pasti makannya sempajata pasti makannya pokoknya makannya kedo-kedo ta makannya pokoknya makannya mana magai salat terakhir tak salat terakhir tak yeah. Jamaah ini muliakan Allah angkar witaro purna pendre o anggota waktu namelo tembak mati nak kena eksekusi melo tembak merloi ipalalo yolo manre karena inilah makan terakhir melo tembak waktu na manre deno 57 nanre to 5 manre deno 57 magai manre terakhir na nero manre terakhir nih tuli dengar kada lai tembak aja matu ye melo lai tembak ipalalo manre deno 57 nanre 57 nanre undur tauna metolado ya makanya dari kotomelo mas sempajang ingerangnya matengangnya weh mati nak matu ya ini sempajang angkanya malah kalau mau macawe maka perbaiki salat pakan jaki sempajata jamaah ini mulakan Allah jadi ulangi temanya setiap melo ki mas sempajang illawiri pung Allah Ta'ala ipuang weringa pamaseta narik ko ilaw pamasiwi takko na wiri togi pamasina pung Allah Ta'ala waktu mas sempajang maka yena to sempajata yang kita lakukan ini nomor sidi mencaji pamasi di dalam kehidupan kita sininna persolata itu akan diselesaikan oleh Allah kemana masalah ini angka kata deka masalah nak kue kada deka masalah ki apa ai angka to masalah na telu kasih tu danga iwan ni aku pangka jene angka mana masalah na age di masalah tak kada jamba-jamba nga oh agak tahu sih kada angka jeru pung gawe to lima bicara agak ngare na bermasalah sih pung gawana kayak namanya angka to masalah aku sinin na tu tang kemana masalah na makanya dari kota mas sempajang okku sempajangin dari kota pakanjaki Allah akan menyelesaikan masalah kita tengerangi masalah tak angkasi masalahku puangi Allah akan berikan jalan keluar itu yang kedua pamasin awringi pungalatan dari kemakannya sempajata yang dari itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita tapi yang kemana dosa teh angka mana dosa tak demi mana sah angka mana sang kata dia angka mana dosa tak dengan salat yang kita lakukan tenapun nak dampingi pengalah terakhir dengan salat yang kita lakukan ini narikku makanja sempajata Allah akan memberikan husnul khatimah makanya jadikanlah salat ini sebagai hobbita narikku makanja sempajata insyaallah tapi nariku makanya sempajata Allah berikan solusi itu kemudian husnul tengerangiro husnul hatimah pasti itu magai tamu ko titai hobi ke masjid hobi sikir hobi mas sempanya hobi tak agi hobi tak oko kita mau hormati agi hobi tak insyaallah Allah akan memberikan jalan keluar oleh karena itulah tabe di mana kadir Pak berjamaah mana ni tenapodo sempajata mencaji pamasi okedi gangkana di mana ni angka kiwa di lagi-lagi ngiro semakin meningkatkan ngiro itu nari kongka maka dawe meloka tingkatkan sempajaku biasa kata terlambat
melo kadu terlambat. Ini tuh sepamasi itu. Pamasi itu. Biasa kaji terlambat ya Mas Sampajang. Melo nak dulu terlambat ya. Alhamdulillah. Pamasi ini itu. Jamaah ini muliakan, mudah-mudahan apa yang sampaikan kena Pak Barakah Allah Ta'ala. Usiku wa nafsu bitaqwallah. Wallahu ma bilakum tariq. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa. Ya.